Ngapden sampai pi ki parlo ki bistanar ban pe yak de video hak ke channel Hiarthma ki fan ka Real Madrid ya Luka Modric bat kumju ya Federico Valverde tang na kadaw bakibut ya Lionel Messi ki arngut ki rangelekai bakan sai jong ka club Real Madrid Luka Modric bat Federico Valverde Hagar ke jingte but ya ka FIFA the best man player award jong snam arjar arpulai baru arngut ya ka but ka bringkong kil Aisha Lionel Messi bat hadin ba ka FIFA kalapan bana bo Messi ulong nong job ya ka FIFA the best man player award jong snam arjar arpulai nakaleng Luka Modric bat Federico Valverde lyngba ka ex Twitter kila penpau syai baya kabut kebaningkong kila Aisha Lionel Messi kumta nak leng kifan selane kinung kersian jong klub Real Madrid lep kila kibitar yakini bro arngut kata ya Luka Modric baru Federico Valverde hakaba kila kento yaki lyngba ki komen sak ex Twitter jongki hakabala don ki boong bo Modric baru Valverde ki deban mino nak klub bat don pat ki boong balai baki but ya Lionel Messi ubdai legend baya kun persya yangi don pat ki balasen dak emoji sign ka bamut downtown Modric bat Valverde te parlok hato pisno kumno halor kaneka jing kibitar ki fan jong ka klub Real Madrid lane halor kaneka jing keno jong ki fan ka klub Real Madrid ya Luka Modric baru Federico Valverde pilaban jubab katkum ka jing sno jong pi hapo ka comments box jong kaneka video te parlok tang kini ki kubor ngangej ba pila sno tu ngin sai kandu hakawai pat ka video kublai shibun